can near Mahudo P. Fan Yenti as MPP very careful say, almost repeating Bawumia bio. Almost do one gra, they will destroy their party. Emerenwa, Yeshua Brofo, Yeven will Tibisha Siutu, no address a kama, or minor bedroom pompon subia, Yehun say and no, and fed behind into tables and just go visit. Enti, or mouthful dreamy bue, and Tiasia Basse. Among yon samni a memwoni a memwon to your panel, will be a woman who don't know what dream papa. Any a fan. Need a good leaders, compassionate leaders, honest leaders, or men making sure say, one mino, sika eba futuomuno, and quay enjendi. Near Fanya Quine, yes, MPP for Munyani Amunya Vida, Yapamucho, 16 regency in Nara, and Persia Sone, bet 200 and something. Dinya Midi Slamo. Adiana Sankanya Sebia, Mona, one you delegate some more Kotuaba, anyhow. If he said, one month for abo dumping what MPPH, action Canada no doso. Oh, near Munia Mufanamra, Munya the number say, wom, MPP must have a power. Anything you see, if no pen, no vote. Papa him says asem we can MPP for ne wonya adwene. One name the store class abeka because we can mom yemu hye wo. One name the store aka ho. Store no pay no vote. Abusia sa wote no ken no voter na Kennedy akompeko the titafo na kasa fensu kaya amanyofo a wote amanyosem wase na ka wumi so sa slogan no na se me no kasa de ka me se honorable ken akompeko Agyapong nyankopon kuma ne yie pa ya apostle Paul Kofi Agyapong woye clergyman peni pa waba bontin boldly abeka se MPP for se omo kwakoto abano 31st January na se womo anto abano amfa ma honorable ken akompeko Agyapong de ne o womu enyi we womu eni a wono kwade wo si su dia se still no ken no vote na ensemi wo kan ye wo net 2 na wo chemu na wo kire se wono kwade senka yesi wontu Dr. Muhammad Bawumia fo na senka wo de nim de ne nya misuro etu Dr. Muhammad Bawumia fo aka no kire e de ache na kana beka ache ne se obema beye eduwa me ni nyina na emom amanyosemu de waba be ni nyina awie enti kasika kakra wonyaaye ewa amanyosemu nka ne wofa nkosoro ho na wofa nkɔ development bi se ne beye beboa na esoro hofo nso wo munya ne mu gidie bi ne mu awehemu na se woba bepre Ghana mampani paade wo se Dr. Muhammad Bawumia beye a akwonsi fom na wontumu ne fisi wono de wontimi enni bi na se MPP abana wo mokwa akoto no se kululu bi ama na so mo to abana friendship na so mo ye bibia kan e de ma ono kan de ma abana wo mokwa akoto ne de o ene honorable ken akompeko Agyapong woda won na fisi wono ena edimu enkunim aha eye too much GH ena woni gusa wo hwe mesrew se mi subscribe button na fa be on ka ho se ne be na upload ni to ne first person ya won sa ediri kan ka be musia ma yenko tie se ne apostle Kofi Agyapong e kan sam no esify ye ba e be de achi nkomo. Anything you see, if no pen, no vote. Papa him says asem we can MPP for ne wonya adwene. One name the store class abeka because we can mom yemu hye wo. One name the store aka ho. Store no pen no vote. Period. They should try and see. And man ka kire won mo me ekoto abei na aba ne ye frinchim pa. Kennedy oni problem. Ye ne di na chi obi any problem. Then mo musa du kudundu no badia. Yebe mo hunu se untumi mfa leader yempe me hom yeso Ghana fo mpesa we are tired of it ma kan niam ahodo pi fa ne enti esese MPP ye very careful say omo repeat Bawumia bio omo di ho agora they will destroy their party. It's serious. Yes, terrible. Papa bia ayi party no etimi aton no aba bedru sampempen so etina nko bia nim se o se ye ne kope eno anu mo sa kasa ton no kra ye free amanyo se mu anka mepe ye ko ton no se sei na o de me fa no din the context of say ye ko ton no kra o ko ton de ne ya nto a na enyinya o za de ko mana beto so de ade akudwa so ade ne ya nto ade pro ena yi nka no akofa bibia fefe fa ho se me sa de akọ ene ni pen dwomo o manfo nu dwom o mbehunu sa de no bom na mo sa de aba ye ntoma de bio
MPP turu hofo that say Dr. Bawumia Ghana for we are saying say afoforo me say oka so mo nyire ntumu aja say eboro ma hwenement ase so kakra ko bia wa bedi o mampeni abedi akire so many years ntinka sabre de nke beka so no ahunubunu ya wo de hye ne nsapa de anka record o man betu no politically no Ghana nkasa kura no se unya akwanya ebeye vice and president for 8 years ya na efi say enough ko nwafne ye eno kura keke ne sese nka masika kakra wonya no ko wonfa nko no fo nko bie ko mbe hwasetena nge kama no nya so wasting time no wo me push it no sikanti no mo yesa wo me dupu na nkasa yes say onwenyamfo Dr. Bawumia ntiafutuo no to aso a wono obehu ojai onye chiridi ena wo mo nti wo mo ho ase sabra na MPP wo power no na tumi no wo ho se wo mo hu na manfo bebere chichini wo mo nsa abato na ye free and friend this time nyaduma this time it will not work obi obetra be ye hu be nyaduma MPP be kona nim bi otumi aba ban mu a sabato we ne be kire wo mo to no frenchim wo to no frenchim no manfo mo se mo mpeka ne dia e beti ase de mo se mo se mo sa betinchim ne nsa biawu asa be twere nsamfu bi ni tensions no hwan ni santo ato ano a ye nka mo hweo ye be kire MPP wo ma we mu papa enti de ase kanadi mo kaso ala ya ba mu na mungo de alaye period na papa say o kan sa na eye me eyi kakra because obi abeka say ka Kennedy amanfo nim say yes or politically he has been successful we bie nyuma business wise nso no he has been successful etinka bianka enkakra krasa na ye bagana na hwe oman na bakwasem enipa ye do omusi akonwa so na nkomo de aso omo no omo ye nipa sonko enye se bie nyuma ansa na ye do aba ene ade wasem no ko amamu ene be ye mre dia mame emre no a ye hwe brofo ye hwe ni otimi hye siutu ni odrese kama oman no bedum pomponsu bi a ye hunu se eno emfa aduane ntu table so ni ntwes go visi enti omanfo adwene mu bue anti ase ba se aman yonsam ni amamuo ni amamuo ntutu pa no obi owo oman ho do no wadwen papa ene ye fa no enye brofo mekura de nkebe kura brofo no ye ntwum de emfa ye twi kasa na nuanu mu nyina nkatwi nyina nti ase se twi kasa ne kasa obi ye tie de emfa nye kasa emfa broni kasa ne second language ya he ho abrofo sem ni nti enu kura di fan ye ti ba bi education ankoda basically basic tools o mu hu bibia yi e fa Africa sa no ye di ehunya papa enti no we no wo kan kura confirm sa wo ye say nia wawe crapping na wawe cut up very crying sa what one meye sebe mampanyi kura no hwe opepa senia ono anana montuo ne nia watimi aye a wono me wo yenuan me wo fry no aje the whole the same pony voter region nya homfaso western central asante de yenga wonye selfish person odwini ba bia wonye yimu wesen ya na namontie ne suba ne kasa ne bibia siti a onipa odwini nipa nyina ho se ye nyina ye yo ma ba ko de se so obia di o ma no mfaso ne esansa nipa wo hu o man ko fo nsa ko o ma no ne campaign kura keke bia nyuma ma nyuma e man ko fo nya bi campaign no a ye showdown no kura keke e man fo nya dwuma bebre won be ye president mpo no san we hu ase ye nto abambo bia ye koto amasebi ni ono no omu adwuma da wo mo obi eda amanyo sembe to no kwanu nya ba bi ase nti oman ye nya santi ase no enti politicians they should set up emre bi betu a ye the people beto ne aseso nya sa ufiti prakopa sabeti brofo nti no na no qualify na brofo de na be ye panyi bi one na mo asabi ono keka ni nsem bi a kire ye behwe ne yato ebu ase na
ye di humu aye di amane se ne yese se obi obeko UN akọ brofo eno as ye ne say na the headmasters ni won mai bit metu am say brofo kan on ka brofo mai e di anto ato ano why yamma your son baby a watifia duro ne nkoda sem say na wudi simply because of boshi hunu bi aya wo na wo kura wunim se so be vice kura Bawumia be win kono be vice a eno kura nti ne se so kasa basa a potential politician to say one kasa kwa ubetimi abaye aspirant than Bawumia no na wo to di nkola sem say one two no for a party na bakwasem no wo chirichi abakwasem ko kan ko no kro ntiase abakwasem ngona na ya no mkeka no eno ya fi ni emfi wo no na no everything dombodie be ntoato no mkeka no eni nyina so ba bia na ni buku bia mu MPP pa na asesa yeze da na siye atobi bi bisasa na party akeka na bobo mu bia wo mabro MPP bia na ebru na ni so nto wa sana intellectual party pa MPP hwaniandru kwada sam kwan nto ato mu sa da moto won mu emrada hope face from the bottom to top avedi am say top to bottom adun boni woni pe odasani trimunti na ka won se mpanifu ada no no nti o mo fi se Bawumia kia ne ke oba o mo de betima retain je o agro no mu die na nyi pa na to aba no they should do the right thing and stop childish Kennedy ohina Agyapong ho asem a woka ene ade no party for ni hu ana wo mo adwenu da ho ni hu na on say ade bia woni mre on say mikra se sabre no na MPP wo power enti na abato no baso no mutumi fa kwan bia so chinchi mamamfo nsa sabre ni ne ebehunu ne emamu yie pa abato we because me who said now empenifo akesefo a former ministers ebi to say Exim Bank director former omunyina sese omunyina akoke omunyina wiewia omo ho ba bia akoke na di ho ne awonyina nim kura ho na ogina den so kakra obenya die nti ne so obata Bawumia ho bi se hode no sankwan kakra omo penisika na adie o bebere sankwan ti no omo ho enye nukure se ya ton no nubi ato wana toy and even many penny bi din komo no ka kire me se John Dramani Mahama out yakonwa so his excellency every northern region Ghana ankasa ye constitution no e ka kire say we should be regional balance okay enti adentina nordna eti akonwa so owie ya yesi yesan akoto aba ma nordna eno no amanfo di hu komo na ne nyina so no mu ha we your man moya civilized sa niema sa no se mutra se ebeba se obi ye nord na no president na nord na ye vice nkensa ewe ni kure die ne hia whether north south middle whatever we are all one people now one law everything ndiye hia ni adwem papa ye behunu nepa ewo all the 16 regions a emma ye sikapuduo bafutuo mu a yetimi chempontunuma mu obi nya ne so ne de sane ye Canada botai no enti no ko ba bia won tika mu keke on fa play on nam form because ni no kura no ehunu ne mapa e wa asase ni mu a hofo betimi agi yi a obi amfiri ba bi nko ba bi sanko yakoa wotu ade chisase so no adane yakoa sese we won maka manyofo ya dodo na wo NDC MPP omu yesirimufo adenti no muntumi use won political influence ma esiremu asundue ma na hotomma na da bia de betimi omu manfo ye nipa omu na ye the most inferior among the Ghanaian community why say no ntina nka omu president no matimi no you don't need to become a president before you can change it na be advice ka bebra be du nsami wo betum de aye bibia faye ne monyo so ni hunu se de president na ma obetum aye mo wo ji Canada Engineer Japan di se nsem a o ka no betena konwa so obeye or a honest person or a honest onye nipa obeba se waba bedi akonya na obetena so akonya no so aye ne denti wo sesa na dwene nko asesa dada onipa oye no kwafo no saa na otie efio abontio oni double character the same saa na otie sa no tie enti oman no let's do ourselves favor na yemfia se promote good political leaders na mwa ye ne ankasa
also no fasika many pa nipa do no dabi oboa wa no oboa se wo fata so oboa na wo nyina so hye dwuma se wan na di kan na di eche ogigi sika die ji memu bi a na omo ji ko etin hyeto no wagege wo ehun na kire wo huna o mo case ba twere di ni bebre ye beto nanim wo ma di ni birim sam fokwa ebi kwa ji no Bawumia hono wan sa bije ke kana di adwuma ne yeyo kana di adwuma ne yeyo na ojam de se wa wonimu no nti ni ye beto nanim se asomasi wo kwaji we wa ni odi ye wodi udin wa fra wo no Ede na ma hu se baby omanya do ohia business leader as president. Yenya business in the sense say enipa etumrika givisa edwane enam ahohia wo manimu no mete abrochire say abrochire senka abrochire denka ni nyina ni America ni Europe ya den so menua me ka kire enne eja dem den ahoto eni abrochire sao na Asia kura de yenka enti Ghana this year no de minia na tetin kofo kroso a wo mu ekọ ye nche ye kura bebre ni wo mu hom nyom besamba enye mresa enti edia pa nanka ya manyofuo emie wo mu ni dia de abo yem atimi ahwese resources aye wo hwe jomama ba best 6 months yi kura yi awadi gold board kura beto hwe mfaso dia Ghana edi wo ekire wo say yebetumi ayo na ya bro ni beye ya manyofo ni etirimodin a minkumidie the wiase minkumidie ne minkumene nanam wo mu hwe so we need a good leaders, compassionate leaders, honest leaders make sure say wo man no sika eba futuo mu no enkwa ye nchendi ni afanya akwan hwe kwa bia nipa nam so ni free nkran kokumase ade ye ni free a ye ti kumase ne nkran kwan de bia de bechi bia ban bia wo so wo ye aban bia so wo wie hwe kwan ni ayo ade na chese ye ntimi nwantie teno ma o mafo ewisa wuo na wo mu no ade enti adoso dodo adoso enti yesre MPP for munya ni amunya leader ye pamuchao 16 regions nyinara empesua so ne be 200 and something ayewo ye dinyamedi sramo ade ne senkanye se bia mo na wo moyi mu delegate se mo koto aba ke ni hawo efise wo manfo a abo dompem wo MPP achi etwen Canada no doso ye mo dia mo fa no mra munya de no ba say wom MPP mbasa power. Yes, because that is the kind of leader we need at this particular time. Now, on my Ghana, such a person, ye pesi etnawa, enche akura na say Lucy Alankash. Such a brilliant leader. Then ngongna sa manyo sem tan ngongna indi obi boso asemunti. Na nipa ya shutting down. Ya sabe trama we so afia kon. Enye djuma. Anything you see, if no pen, no vote. Papa nim says asem we can MPP for ne wonya adwene. One am the store class abeka because we can mom yemu hye wo. One am the store aka ho. Still no pen, no vote. Period. They should try and see. And man ka kire one mo me ekoto abai na ba ne ye frinchim pa. Kennedy oni problem. Ye ne di na chinyi obi ani problem. Then momusa du kududu no badia. Yebe mo hunu say, "Untumi mfa leader yempe me hom yeso." Ghana fo mpesa. We are tired of it. Obi be ka se ka sofo de asofo enya manyosem. Na udi Kennedy ohina Agyapong achi sa no. Se uye wie na kofia na tena se din a. Emuaye be ne ba ma. Obi e ka kire sofo enya manyosem a no ya tete kwani nanimwe ebi ontu kwan da oni wi aseme na me ka kire wo kwa brochire kwahwe even Korea me I've been there makosu yangoma ohoda se wo hwe Korea bakwasemu a eye sofo ne sesan won hyebre me pacho mini me yiri kodwomu a me yo sofo ye mfa ncheme me de Ghana sika ne tua eya menwo ne kire ne metumi ato eye nkurase dwene ne ye de dwene saa so aho Sebia niame any unnecessary partisan politics there, then you can criticize. But if niame kanu ye in matters of important, ebe mo maya tumetumpoa, was a sofonka.
Amanyofuo yi ne wo mo amoba sori nyina enye mo amoye amanyose na mo ba sori nye ne pastor mo na ene na mo ka se ye bi enye efi se wo bi ye MP no odi nsamfo a wan na buru nso obetima turufo je se ne beto me sofu manim na me de na transi aka chense nyi sa na wote ade na wo ye niam wo mpehia so fo mpe na wo ye na me na metuma kasa kire we se ye de tabato wo mo so to mu frim papa so asofo a mutie mie mesra mo enye no kure nada uncivilized thinking wo Africa is not true. Every be do gwana me feel say baby a meduro no me ko pension na pension mako na fe de matuma ni ntuo say mpese me ko ye politics no tumi ntimi nye de na chese me ntin ko gina assemblyman me ntin ko gina ade say if assemblyman for na wo sese no wo ma kronfo kra cha MP fo ni bebre assemblyman ho kra say ho na krono no amemwo mu krono e pai firi ho wonim oman ya yetimu a yetimi tabri ade electricity JB a friend simple meter yisi jino dio oho adentina so ye kakra kase wuntumi nyi wadwuma nton meter many pan fixing just yetem bi come assembly woman ni assemblyman no mo ankasa akoton na ginimobo no mo tibi amamo o mo ton wi a 2 years 3 years any system no so na mo amasa fa kira ko kase e yakro no de what sort of nonsense is this na titi we hu titi hu tro kansa say software kabi software one kabi na Bible no from A to Z is politics woman nim Bible no they don't learn to ke kan woman sam sansi hu sa no mo keka and now wonim sorry be schools wonim sorry o mo be hospitals we ya die nkitikiti kra ya Pentecost so prison nyina o masibi na no na die ayo man chechire enti ansunsun ye bia ni honhom ne honam mu se eba na mamuo mu mesre won ma o mu nyai ne nyina ye sorry ni obi e won ni obi animu a Ghana ye betima ma o ma na tim ya gina na enigia ni kwa hosan ya ba no ye nye no meyi mu tranka sika ni adwuma wo manke mu ode ka Ghana ye de ka de se adwuma ho a enka ha ye na fe ye ja fin no a o ma na fin dodo bola baby abefa bia kan bon sa na dan na yesi enso nye yesi adan ne mensase ni nyina e tretre ne ebenya de asisi nyuma ne de ye mfuo no ni nyina esa ni nyina ba ye fisase awon na yensi amro nsan so ntema kro no ye fe niema bi sa enu nti ne ye hia practical leaders no that's why ye ni abrese no esa clergy for can ye make sure say in our lifetime we produce a quality leader Ghana at least the 8 years obetima twa no o man ne betima nyanka ye kase pa ye usam papa inso wa be bia mo man hye brasesa eno ne ye nyina hwe e pasa mawukura ba bia me wo bia me nimpefe se ma hu metibua mumfo ba so me man se ne se ma boa me produce quality leaders enye so obia kekesa ne akoto aba na ye yi no eni ade no ade ba ko a eya na enkofo etai busa ene se yehunu yewura atamos na mambuo yewura John Ejekunkufu amambuo ene nanado danko akufu ado eba especially nanado kasapa o kaye ema Dr. Bawumia kraka se besia de ye mbo biem enso omo baaye no na aye double so hu omo so omo ba be ye concrete roads but omo baaye ye hu 1 kilometer kra omo ye ne sa so e chasa de na bia wuti akira uhunu se we metimi aye ba uwuremu a e different Kennedy was akukuduro na obetimi awurem no asesa ne ama no Kofi no kwase me wo mu ni se sa asem na ya na ye kasa wuti akira na diebe no no the kind of leaders aye ne aye producing tin ye kasa abe no mo de for once mo Kennedy kwa na mo hwe that story will change. Or man yem produce honest leaders. Fake leaders in kwani produce. Fake leaders. Enti basa won modu frupe no won mode ba man yosemu na wodwene ne ka wabon so obeteka no ansa na wadwene man no. Sa be na man yem nyina ye too late. Na nado na nya na dwene se ne ye koso sa na obey no. O man ho kwai. Influence ni fifi no se sa nipa bi wuremu a no makronfo nti o mo kireche no we se means e pushi ni sa yenim so yo bia na ne e denti eno nti na nkofo gi ni die se sa na ma no Yesu anye ne se senko ye na nka obetimi aye sa so ntimi ntoken
eno ne asemi na be de akire nso asesen ko obo na ogi ne die wukura asabi bi party kura na oni card na oni enam se sikasam kakra bi odi be hye mu se wo de wa bene tatahwe Ghana sikasam no wo be ma asesan kura so obo no modern o body be ya eja 2017 to 2019 na amanfo gidi se Ghana ekonanim pa da bi sikasam na nye ya say external force bi ba ya just na no first 2-3 years na kama but first 4 years no ko na we second 4 years na jirga na covid aba na Ukraine Russia war Ukraine wo guso ko enkoi nti den oguso ko na ntoato akeke bi na no owura no ye enukura nti na sese MPP no ye serious a onye bold na onfa new face kura mra no nyai Bawumia sam no emfa oni message adie bie no obetima kan sand ti okrom a manfo age ne dije koto aba ama no 38 as one no mo de mo pa 40 echire na bie kan na kwa 41 Zania Gazette yo Gazette anie wontwan ye ebeti ababa 25 omo hia do mo binu 2028 so Dr. Bawumia lead MPP abeba 25% because Abraham na nye mami otuwe na tiwo ne yetu abawo wodi anya 41 ye wura fefe yi otuwe a ne ho ye nkofo ahinso no obi anka ho ye gye no osiwa saa no ye pe abatwa eye credible kududu abato no party level or my level ya bre sa ne ma na wuya it's not necessary obi entimi win as jinjina me monitor system mana be win e dey na we nya frame it's about time we all must be serious as Ghanaians because o manu ye dey di agura che abusia abra Apostle Paul Kofi Agyapong edi ensemi ebetu dwa no na de se okopie mu Dr. Muhammad Bawumia camp a wo mo so ayade ansem no aha omo yie pa wo mo anje na hobo no so kra nti Kofi ofosu enkansa so obi a wodi Dr. Muhammad Bawumia echi ono ana wodi ensemi ebetu dwa on Facebook wall a wo no so say it's disappointing seeing a major network like Net2 sharing such nonsense stuff ya wo no so ebeka asa ensemi edi etu dwa fire way any response if Dr. Muhammad Bawumia camp aba ya mede aba besumu mesrese also wodi wadwen kire ebeto comment section ho e de ma me na afin we me subscribe to no so too much gh ya kai sa wodi be woni be kan won se ne be na upload ni tompe woni first person ya wonsa ebidi kan akabi all the social media platforms so ko wa too much gh o subscribe no wa like no wa share na wonua bi nso enye bi ahwe dark gold enemy do macro